Il-Kap tad-Delegazzjoni Maltija għall-Unjoni Inter-Parlamentari, id-deputat tal-Gvern Randolph Debattista, indirizza l-145 Assemblea Ġenerali ta' din l-organizzazzjoni globali tal-parlamenti nazzjonali minn madwar id-dinja kollha. Din l-assemblea li titlaqqa darbtejn fis-sena qed tiġi organizzata fil-kapitali tal-Irwanda Kigali u qed tiffoka fuq kif il-parlamenti jistgħu joffru aktar ugwaljanza u sensittività fir-rigward tal-ġeneri sabiex jixprunaw bidla lejn dinja aktar reżiljenti u paċifika. Id-deputat Debattista tkellem kontra l-vjolenza fuq in-nisa u appella f'isem Malta biex aktar pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-Ewropa jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul li hija trattat tal-Kunsill tal-Ewropa kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. On violence, it's been more than 11 years since the Istanbul Convention has been adopted. But unfortunately, this convention was not ratified by all Council of Europe members and by the European Union. I renew my country's call to fellow members of the EU and the European Council to ratify the convention if we want to be taken seriously on this issue. In June this year, Malta's Parliament unanimously approved the introduction of femicide in our criminal code as an aggravating offence of homicide. U tkellem dwar l-importanza ta' rappreżentanza tan-nisa fil-parlamenti, mhux biss billi jkun hemm numru akbar ta' nisa, imma wkoll billi l-istituzzjonijiet li huma maskilinizzati jsiru aktar inklużivi minflok ma' nisa jiġu sfurzati jadattaw ruħhom għalihom. Waqt din l-Assemblea tqajmet ukoll il-kwistjoni tal-konflitt armat fil-lvant tal-Ewropa u Malta votat favur riżoluzzjoni mresqa miċ-Ċili li tikkundanna l-invażjoni Russa, riżoluzzjoni li għaddiet b'saħħa kbira.